Siyakwamukela mbukeli ehlelweni ngakwethu namhlanje sikhamba nobaba uGenge esithe asimeme ngaphakathi kwehlelo ngakwethu uyazi ukuthi kulapha sikhuluma khona indaba ezithinta thina sibo baba. Ngimletha la ubaba uGenge ngoba siyazi ukuthi umuntu uyincwadi ekhambako. Ufuna uhlale naye phasi ukhulume naye ukwazi ukumfunda ukuthi uyincwadi enjani. Namhlanje sisiyokufunda yakababa uGenge sidobhadobhe sidla yidle ngaphakathi kwayo. Baba uGenge siyakwamukela ngaphakathi kwehlelo ngakwethu. Baba Mthombothi, ngiyabonga ukuthi ungamukele kuhlelo ola namhlanje ingakwethu. Siyathokoza. Ubaba uGenge ukhulelephi? Ubuyaphi mhlambe nasingake siyithome lapho? Mina ngazalelwe eNatal kwendawo ababiza ukuthi kuseMondlo Vryheid idorobha eseduzane. Oh yes. Kodwa ukukhula kwami ngakhulela eSoweto and ngizalwa umama uHleziphi waseMantshaleni. Yeah. Nobaba uSamangile wakaGenge abazali bami labo. And ifamily ngasho nje ukuthi si7 ekhaya. Alright. And then I've got 3 brothers and 3 sisters. Mina ngowesibili kubaba, ngokuqala kuma. Alright. So baba uGenge kunesikhathi lezi esiphila kiso sanamhlanje sibabelethi banamhlanje sithanda ukuthi angifuni abantwana bami bakhule ngendlela mina engakhula ngayo. Ngoba umuntu aqale mhlawumbe umhlupheko bekade akhula ngaphakathi kwawo namkha ama challenges bekade khona. So nokukhumbula kwena wakhula njani? Ngakhula kamnandi khona kodwa ekukhuleni umuntu uba nazo lezo inkinga ezibakhona kodwa impilo besiphile ekuqaleni yahluka kakhulu kunalempilo manje. Yeah. Mina la ngakhulela khona ngakhulela kwikhaya eSoweto kwi6 room. And kule 6 room lena bekunama generation amathathu. Beku generation le yabo gogo nabomkhulu. Yeah. Bese kuba abazali bese kuba yithini izulu. Yes. Ngisho ukuthi endlini eyodwa bekhona ugogo, kube khona nomama nobaba nabantwana abasekhaya but futhi kuleyo ndlu leyo bekukhona abo auntie. Abo baba omncane la ngikhulele khona ubaba waye first born kubo so waye nabo nganginawo baba omncane and futhi kukhona nabo auntie banabantwana babo futhi kuleyo ndlu leyo. Kuleyo ndlu leyo njoba bekuyi6 room bekunamzala kunabomzala kunakonke nje na shuthi besishare nje and indawo ebalulekile futhi kumele besishare yonke into besinayo. Yes. Bengakho into kabani nekabani. Enye into ukuthi as much as bukuyi6 room kodwa besibaningi. Yes. Lama kamera la ebesebenza wonke. Amanye bewa converteka. Ikhishi lasekhaya bekuyikhishi emini. Okay. Ngithi mhlambe from ngo 6:30 liba ikhishi ekseni. Yeah. Ngo 8:00 liba ibedroom. Silala khona la ikhishi shiftisa amatafula sihlale phansi kwamatafula. Yeah. Ya ekseni nje the following day futhi kuyavuka kuyaqoqwa kudlula ingubo. Hayi sekuphinde kubuyela kwi normal life nje. Besiphila leyo mpilo. I dining room nayo futhi dining room during the day. Yes. Ntambama iba ibedroom. Wow. But bekuyimpilo kahle nje leyo ngoba bwazi ukuthi hayi la endlini asikahle. Besithandana futhi. And then isikolo wafunda khona nase Johannesburg. Yeah, ngafunda khona eSoweto Meadowlands primary high school. Yes. And then uqeda kwami high school ke nga-applyela ukuyofunda eVets but before kwaba nonyaka nje engasebenza ngawo. Okay. Hey qala phela abazali bebathi kuqala uma une matric besingananto ukuthi hey ndoda hamba yofunda. Yes. Hamba yosebenza bekuyi priority leyo. Yes. So ne standard 10 ndoda une matric manje. Hamba ufuna umsebenzi. Hamba ufuna umsebenzi. Maba ufuna ukuthola umsebenzi. Yeah. Bebetshela ukuthi hayi ndoda hamba yofundela ukuba uthisha. Oh yeah. Noma ube yiphoyisa yabo lemisebenzi le beyikhona ukuthi uyifundele mahala kuqala. Ya ube yiphoyisa noma mhlambe ke uyoba traffic cop lemisebenzi noma ube yinurse lezo ke ayibengekho imali kumele bayikhiphe ekhaya ukuthi bayokufundisa those days. Yeah. Ubufunda nje mahala nje. So but ke mina ke kwaba different. Ayithe makuphela nje I matric yami ngasebenza for 1 year ngabona ukuthi hayi ayileyo yona kuseyami. Yes. Ngizosebenza kanje futhi impilo yami izobe sikuyiyo vele le. Yeah. Hayi then ngakhuma noma ngathi mina I don't think ukuthi
le yokusebenza at my age ngaqeda isikole kuna 17 at the age of 17 kumele ngiyosebenza ngathi hayi mama mina angiboni awuma ke wa understand ubaba zanga understand ngoba bese kunale expectation yemali phela ukuthi umfana uyahola kumele azosiza la ekhaya mara manje ufuna manje uye esikolweni futhi hayi angizange ngiye la bebecabanga ukuthi ngiyakhona ngikhumbula ubaba wayengifuna ukuthi hayi ndoda nginomngane oyiphoyisa lapha osebenza lapha epolice station sengarrangeile naye unyaka moqala nje uzovele nje uye college amaphoyisa ngathi hayi baba so nga-apply levet ke ngathi hayi at least ke sengithathiwe zange ba-support but hey le ndoda lena ayifuni ukusilalela bavuma nami ngathi hayi no since nivumile ke hayi seriously nami ngayo but ke inkinga yakudala botshelwa usesemncane ukuthi kumele ube yini yabona you were never asked ukuthi kahle kahle wena ufuna ukuba yini yabona bebekutshela mina I thought ukuthi ngizoba lawyer was one of the good things ami hayi first yami ngala phana evethi hayi angishayilo first yami angishaya akhona ezinye izinto besiphaseka nje yabona but mafika kule ezinye phela eqaleni bebe ngathi you need to understand the law you need ukuthi ulibhale i-act or regulation ubhale the way kumele ubhale ngakhona makune comma ufake i-comma makune full stop ufake full stop wabhayiza lapho uhlulekile ama marks awekho so hey yimi lo nyanya abanye abangani bami vane bakhulume ngayo into efana naleyo eyabenza ukuthi baphume ku stream se-law baveza nendaba ye-language bathi kwesinye isikhathi uthola ufunda nangama foreign languages especially Latin thola ukuthi umuntu akasazi akakhona ukuswisisa kuhle no it was one of the measures ngoba kumele angithi mawungena ngalo kunama terms awasebenzisayo wesilatin so kumele understand iLatin ukhona ukuthi so thina abanjengathi ke sathi masifika lapha sabona ukuthi le easy mawukhuluma ngayo ukuthi no wena uzoba ummeli wena uzoba ilawyer mara masongena nje kahle kahle uyabona ukuthi ayiphatha kuseyami akuseyami mara ngoba songaphakathi uyakhona ukubuza ukuthi yipi istream ngathi ungasithatha yabona then ngayiyekela ilo ngathi hayi no kwaba njani ke evarsity mhlambe waphusha isikhathi esingakanani thina abanye sinenhlanhla ngaphandle kolunyawo engawaste welo ngashanga record time yami no yazi ukuthi impilo engangiphila yayingangivumeli ukuthi ngenze ezinye izinto yabona nganganayo imali yokuthi nami ngambe ngeweekend ngiyophuza yabona so ngeweekend either ngiya ekhaya ngiyohlala endlini khona nami ngazobonakala ukuthi anginamali ngamohleli evarsity during the week akuna ukuthi imali ayikho usesikolweni mara weekend yafika uyabonakala ukuthi awunamali so uyavela yabona so kumele wenzeni hambi ekhaya emosekhaya futhi ekhaya mawuhlalela lamajita ufunde vethi yakhukhumali yabona uba phezulu uthwala leyo nhlonipho nakini batshela abantu ukuthi awufunde vethi phela umfana uthwala leyo nhlonipho mara mosesikolweni ngoba awunamali inhlonipho ayikho manje yabona uba la enzani so azange ngathini into enye ukuthi ngiqede nge-record time is because of isikhathi sami ngispenda encwadini yabona bayahamba bayophuza bayebomnandini ayikho leyo mali yalezo zinto lezo so ufunde but ke bakhona mhlambe ama friends obowabona evarsity bebabuye emndenini engathi ingconywana abagcina ba drop out evarsity ngama challenges obumnandi abaningi baba khona sabathola befunda lapho and those days ke thina we knew ukuthi elokishini few houses bezinemoto bengasi like now indlu nemoto no there was lapha kunemoto nalapha kunemoto but thina ke masifika siyongena evarsity ke uthole nje hawo umfana ubuya ku family right bamnika isikhiya semoto uzela ngemoto esikolweni yabona and leyo mpilo uyahalela nawe ukuphila impilo abayiphilayo but amandla unawo yabona and umthola lapho lomuntu useka lapho and umshiya lapho futhi moyoqeda wena uyograduate usese lapho ngoba uphethe lobumnandi balapha yana yabona evarsity ngeke uze lobumnandi and ucabanga ukuthi nje ubuze lobumnandi uzokhona ukushaya record time kahle either uzo dropa ama subjects athize
and instead of maybe uqeda nge 4 years kuyoba abo 5 6 years lapho nje niyabona because ama majors amanye mhlambe because once wafail i major it means leyo major kumele uyiphinde futhi and ngeke wenze i major mhlambe i1 ne major 2 in same year yes kumele wenze i major leyo mabe i1 kumele uyiqede bese uya ku major 2 major 3 kanjalo yabona so bebe khona and thina abaye ngoba besingana malezi besibahalela angifuni kamama ebuthi nawo mobheka ubone ukuthi sekunjalo sokuyi Friday nayi leya modi yaphuma and nalabo sisi laba phela ka besifunda nabo baya ngobuningi lapha wena uyini ungenamoto noma unama maksa kahle classini yabona ngeke uhamba uphethe iphepha lithi mina phela ngiright mina ngiright yama marks ama right hayi bekhuluma indwango baba kukhuluma nokuthi unamalini esikhwameni yabona yes thina kayi sesema challenges akhona namhlanje evarsity amaningi othola la abantwana abaningi ababuye emndenini engathi ingconywana bahluleke evarsity kungakho ngibuze lo mbuzo loyo because there's a youngsters osicalile nje olalele ukuthi bakhuluma ngabantu abasema university nami ngise university but i lifestyle ephilwa la ngiyayibona so the way explainela ngakhona ngiyacabanga ukuthi uzohlakanipha ukuthi aka focus encwadini zakho ubumnandi phela ngithi maka prioritize I mean ivikili namalanga ay7 yabona if ufuna ukuthi aphumule makakhethe one of these 3 days Friday Saturday Sunday at least akhethila ngeli1 that hayi ngizoke ngiphumule kancane yabona but incwadi inkinga ukuthi mabe uzoyilanda uthi ngevarsity when you feel lapha unisiko anibuye endlini e1 usicompare nabantu ongazi ukuthi babuya kwi background enjani and futhi mhlambe bona nanoma bangadropa bangayenzani babuya mhlambe kwimindeni la kune business kunemali wena mo drop udropelani uya kuphi ngoba ekhaya mhlambe uwe abathembele kuye njoba ulapho basebenzile ukuthi ube lapho kunemali uma ayibekele yena ukuthi indoda bahamba sisi bahamba yazi ukuthi at least ukhiphe lehlazo lala ekhaya not necessarily ukuthi moqedile uzobuya uzovusa ekhaya as but wena ngokwakho uyiphakamisa yabona ube nenqubela phambili ukhona ukuthi nawe one day ukuthi ayazi ngiyayibona into engangiyisebenzela and nawe abantwana bakho uwazi ukuthi ubakhela ikusasa eliqhamile yabona ngoba if uzwa lapha niyo computer abanye bazocompete baphinde ba drop out uyathi ma drop out ubaba une business uzovela ekubaba afika bambe athola isikhundla esikahle lapha qhubeke ngebusiness yasekhaya wena ubuya laphi uyobuyela ku back room futhi bese umele iplate lelo la baba kumele ahamba emsebenzini imazo ngiphakela bese ngicela iplate now uyogcina igama lakho balishintsha abaza emva kwakho bangasakubiza ukuthi ubongani but uma kuyilo igama lakho sekulo manje ngoba vele ayikho into oyilethayo la endlini yabona indlala ngeke iziphele mangabe ubheka ubumnandi kanti buyatholakala mose nemali hayi lapho kulula ke imali sekhona uya enjoy mina vane ngithi ubumnandi bukhamba even nangama stages kunobumnandi bethu nasesebancane sisadlala ibhola kube nobumnandi bana sima teenagers esidlala mhlambe imidlalo yama game and all that then siyakhula ke siba ama young adults kuba nobumnandi ukuthi hayi senginentombi kuphi then kuba nobumnandi base university nabo ufanele ukumanage kube nobumnandi ukuthi so uyasebenza manje nemali yakho sokwazi ukuthengela imoto kube nobumnandi ukuthi hayi sengu pensioner manje phela lobumnandi bamba ngama stages so isigaba nesigaba sinobumnandi so abantwana abaningi especially the young boys they miss that point bacabanga ukuthi ubumnandi lobo bukhona manje yiwokuphela and ekuphelela la so waphuma university babugenge wayapi ngathola umsebenzi those days ke hayi bekulula ukuthola umsebenzi bengekho really difficult as long as ukuthi you are a graduate bovele nje attach nje amaphepha akho mina let me say ukuthi kwaku easy ukuthi ngikhethe yabona ngoba ngaba nama offers engakhetha ukuthi hayi bokufundeleni mhlambe just to interject on that one ngaqala ngafundela le yangishaya ngangena ku human resources ngayo ku computer science imvingaloko yabona and then after that kwaba administration nje kuphela yes ama postgrad then wathola umsebenzi so ukhulile or uyang phela nako lokho kuya count ukuthi sithola umsebenzi sibancane mina think ngathola umsebenzi I was 21 na mase ngicala nje ukusebenza professional
Yeah. Yabo. No. Ngathola umsebenzi bese nga 24. Okay. Yeah, ngithi kwaba nonyaka engawaste nje lo wale course le bhedayo leya. Yes. And then before ngiyevarsity ngithi ngihamba ngosebenza vele ukuthi Yes. kube nalama senti la ya. Yeah. And then ke ngathi 24 years ngaqeda ke ngathola umsebenzi futhi. Angizange ngithathe ngizange ngihlala isikhathi eside. Yeah, kwaba nje ukuthi hayi no, angiqeda nje na umsebenzi ukhona ngihamba ngathola umsebenzi government. Ngosebenzile government. Into engise government but government kune medical aid, kune subsidy yendlu, like kunento eyiningi ngihamba nje lapha lokho yeah, so kunalento ukuthi no ngimncane yabona. So okay, indlu will be taken care of by government. Okay. Mina ke lene ngizobona mhlambe ngisithengele isikorokoronyana sami ngihambe ngemoto yami. Ubheka ama benefits. Yangibheka ama benefits and phela manje ngithi phela kunale expectation ukuthi okay, uqedile isikole uyasebenza. Kumele kubonakala ukuthi uyasebenza. Unemali yakho manje. Yabona? Yeah. And yeah, then inthema kubanjalo nami ngabona hayi no, impilo right yabona. And truly speaking ngaqasha nje for inyanga nezimbalwa ngoba bengiku-probation ngithi. Yes. Ithe mayiphela i-probation yami nje ngine-application nje processekayo kwa-human resources ukuthi hayi ngithole indlu then hayi kumele ngiyohlala kami ke and ngihamba ngohlala kami. I was very young when ngohlala kami. Wow. Yeah. How young were you when uhlala kwakho? 25. Ngohlala kami 25 years nje nje. 25 years bese sewunedladla lakho. Yeah, bengine 3 room lapha, 3 bedroom lapha and lounge. Hey. At 25? Yeah, at 25. At 25. But that for me was good, ne? Ama reasons as compared to my reasons abazali bengafani. Ngoba abazali bebena lento ukuthi bazohamba batshela abantu. Uma ngiyakhumbula betshela abantu esontweni. But mfana nindlu yakhe. Siyambonga uJehova. Yeah. Ngathi mase ngithe ukuthi hayi mase nginendlu inini wazi wathi hayi mfana mnyeza ngizoyithandaza. Yeah. Abeza bene time abafike bayivula ngendlela right yabona. Bathandaza baba. Ngaye nami ngabonga ukuthi hayi no hayi. Uma uzile yabona. Ngoba uma bekuwebe umuntu wesonto nje from qala uhlakanipha until azayoshona yabona. Yes. Yeah, na 25 years uba nendlu yakho. Yeah. Hayi bekukuhle baba. Hey. Cool. Right, Cool. Yeah. But if I can take you back a little bit, because now singaphakathi kwehlelo ngakwethu we inspiring men and young men. Ubaba wakho kuzalako une role ayidlalile mhlambe to inspire you as a young man. Ukuthi this is how I want to do things like my father, or there's a point where you feel like, you know what, ithema lami kunala mhlambe la ngahlanganisi kahle khona, mina I want to do better than him. Yeah, yabona, yeah. Baba was a good man, a very, very good man. And I think, unfortunately, I would have loved ukuthi ngabe bekasaphila namanje yabona. Yes. Baba was a good man. However, indlela akhulise abantwana bakhe ngayo was different. I think ithi labo kuqala wabakhulisa ngendlela ekudala bekushaywa baba. Yes. Isibhaxu bengasinto abayifihlayo Yeah. yabona. Ubaba wami beka strict. Baba wami bekumele nje uqonde yabona. And unfortunately ukuqonda kwakhe bekungeke ukuqonda lokho kwenza ukuthi make kushaya akushaya ukuthi ubone ngathi uyathandwa or ushayiswa ukuthi baba uyangiqondisa no. Bekuba nalento ukuthi ngathi angithandwa la ekhaya. Yabona. Shalo ngathi uyabulala. Yeah, bekuba nalento ukuthi no man lo baba I know. Hey, ngathi ngisumntana wakhe liwangishanga khona. Ne. And leyo nto le because ukuthi mohlezi uyicabanga noma sesiphelile isibhaxu sakhona uzibuza ukuthi but ngihleleleni la ngingafuneki khona yabona. So ubaba when it comes to bekafuna obuhle kithi. Yes. However indlela bekefundisa ngayo bekengekho ekhathini esiningi ngathi bekesemsebenzini. Yeah. So yena indlela bekafundisa ngayo bekafundisa indlela ukuthi makafika ufika athole ireport ukuthi bagangile. Abomama bethu bakudala nabo ekhathini esiningi bebengasebenzisi abo baba bethu as abo baba bakahle. Bekuthi noma ugangile umama athi ngiyomtshela babakho. Yes. Nawe soyazi ukuthi Angene enkingeni. ngisenkingeni manje yabona. So ubaba awusamboni ngalendlela emele umbone ngayo. So umbona like ibhubesi leli yabona. And then nanoma engena la endlini unezinto mhlawumbe ufuna ukuzikhuluma naye but akwangeneki. Ubuye emsebenzini okhathele uphethwe ama issues akhe. Naye uzodla ubuya late.
Yeah. uzodla ingekudala uyageza uyolala because kumele avuke kusasa ekuseni early futhi yabona Yes. so isikhathi sokuspenda nabantwana bakhe besingekho and umuntu beyaspenda isikhathi bekuma bekanathi so ngasho ukuthi uma uyongigrumile but ubaba ungigrume negatively ngani bengifuna uba different from him Okay. ukuthi mina mangaba nabantwana ngeke ngibe kanje I'll make time for isikhathi sabantwana bami ngizoxoxa nabo like because there's things ekubengifuna kuyena Yes. ngingazitholi and ebengazi because azangabe nesikhathi sokuthi azazi lezo zinto lezo Yes. so I thought mele ngiphe abantwana bami isikhathi so that ngizwazi ukuthi bafunani ngoba if angihlali nabo I want to know ukuthi bafunani therefore okay so yazi masoba nabantwana make time yabona then mina ngamagama bese ngifuna ukuba different from babami ukuthi no umzala wami ukhona but at the same time akekho okhona uma and lento leyikhulisa kabuhlungu man ukuthi nayi man babami and when ubheka mhlamba abanye abangani bakho ngaphandle banabo baba babo bayalena le abanye baya emagroundini nawo bababo when you don't have that yabona and ekuqaleni as much as bethanda ukuthi baba senext door babakho ibingenzeki the way yabo lento leyo because baba banabantwana babo kumele babanakekele nabo so thina we didn't have that ekhaya but ke ngiyaunderstand beke busy yabona ngoba besebenza isikhathi besingekho but bekakhona for idiscipline yabona Yes. ukuthi mogangile Yes. he'll make time to discipline as much as bengakushaya every day but it means ukuthi isikhathi anaso ilesi so uzojaja umuntu omdala ngalesikhathi aspenda ngaso nawe and isikhathi lesakuspenda ulesakushaya yabona Indlela ebekashaya ngayo ike yakwenza wa feel ukuthi no man, you know what? Let me just leave home. Or you go wabekezela until ekugcineni. ngabekezela bane but there came a time mina I'm being honest with you abonta ayikho le and this is during school holidays I think angisakhumbuli kwaku I think beka uma June holidays kanje ngathi mina ngiyahamba la Really? ayikho le yeah Affecta lokho ukuthi uhambe ekhaya. ngihamba ekhaya no serious ngihamba ekhaya ngizange ngithathe anything ngaphuma nje ngihlala eMidlands ngayehla khona i-train station elapha eduzane nasekhaya eDube athi ngayeDube gibela isitimela ngathi la siphela khona ngizoyehla khona saphelele Faraday ngayehla Faraday wabe sengithola ikhaya lishe Faraday hlala namajita estradeni hayi kwaphileka For real? yeah How old were you at that time, Babgang? bengise primary I think benginabo ma 10 kanje nje 10 11 lapho bengenzi standard 3 angazi manje ini grade ngaki Standard 3 uzoba ugrade no grade 5 yeah Grade 5. yeah bengilapho ngaphuma ngihamba ngohlala le during school like buka holidays mahamba ikolo zavula ngekho and then ke ngathi mangibuye ekhaya nakhona mangibuya ngabuya ngendlela ezingekho right nyana nje mara ngabuye ekhaya ngabuyela esikoleni funny enough as much as ngibuye ngiluze leso sikhathi nyana esikoleni wathi makufika ama end of the year exams ngabhala kahle ngaphasa and I remember besine class teacher that time ke hayi i-class teacher ezokufundisa i-subject e1 bekufundisa almost yonke into Yes. yeah mangabe i-English kufundisa i-history kuye njalo primary yazi ugenge man bekengekho unyaka wonke la mara uphasile abanye benu nifailile ngaphuma number 16 and class I think besa labo ma 50 those days benipaka nje Yes, yes. sabo ma 50 Overcrowding. something lapha Yeah. ngaphuma number 16 lo nyaka lo yeah Kwaba njani uphile estradini Babgang at that age? yeah yabona ekhaya uthando lukhona ne but lu conditional lasekhaya ngithi uthi no umntana la ekhaya therefore kumele simnakekele umntanami therefore kunalento ukuthi kunaleyo condition ukuthi uwala ekhaya Yes. estradeni angithi ayikho lento ukuthi uwala estradeni but uthola abobhuti estradeni Okay. abadlula abafweni bamampela uthando lithola la khona alunale condition
uzofika ungananix mara ngeke ulala unganandlala ufika unganandawo yokulala uzoyithola indawo yokulala they share estradini bangazi manje ngoba manje impilo manje nabo inobuphara kakhulu Yes. eqaleni estradini bengekho indaba ukuthi igcwele ama trucks amaningi bekunento ezi2 estradini those days bekuyibenzini idlu ne bekuyibenzini idlu nepetrol ipetrol mangabe khona ama truck la anegroup nophemalisa igroup lezi or nami uthenga ibenzini or idlu then lokupoqopoqoza lento yakhona le and then bekuyini mhlawumbe indaba yokungena kuma drugs afana nalawo because ama drugs wanamhlanje are heavy kakhulu in influence ye lifestyle yase strateni ekayi2 izoba influence yes ukuthi no ngoba baphile kanye nawe uzojoin but kuyabanda ebusuku na6 so muke watholanyana mthambi iglunyana nje openzile petrol hayi kulizwe the way mabu soba lizokushaya mara mabe nje ukahle yabona nje ubhemele le nto leyana hawu donsela nje ama plastic akho ama cardbox akho laphana kalaleka kuyasa yavuka futhi nje nabona so babugenge the only thing eyakwenza ukuthi ushiye ikhaya isandla saka baba so ngiletha lo mbuzo because of unobaba manje vele o abusive kakhulu emndenini wakhe including mhlambe nomama kwakhe abantwana bazi ukuthi bayibenzeni babalekelephi abanye sebajahele nje ukuthi bacede imatric bahambe bayohlala mhlambe eVarsity or somewhere because of leso sandla leso so ngifuna nje ungenelele kakhulu kuleyo ndaba leyo just to advise abobaba because we experience ile wena lento yazi lento kanjani baba uNthombo ukuthi singaphika ubaba kakhulu yabona ngoba akusi abobaba phela or akusabo baba abaqala bengaleyo ndlela khona abobaba abangazi ekhaya early because ekhaya kunebhubesi already eliwu mkakhe so ubaba uyashaya esemsebenzini uyabona ukuthi hey uke ekhaya I think uthanda iplug somewhere yes these days idlula kuma car wash kuqala ufika upaka imoto lapho yogeza imoto udiplome namajita uke wehlise so that mufika endlini ufike soseplugini or sothe kancane yabona uzokhona ukuavoida leza inkulumo lezi yazo mama endlini yabona but what happens manje abantwana aba-affecteka ngoba babheke ubaba uthi uzoza and ubaba akasezi la endlini uqale somewhere ufika endlini sikaspenda isikhathanyana esincane so that azokhona ukuhamba uyolala avoida le inkulumo zala endlini so kunalabo baba abangakhoni vele ukuba nokuthula because either umuntu wakhona ukhule ngaleyo ndlela utoxic njena yabona labantu futhi ukuthi ama narcissist vele nje yabona abekho right yabona ufika endlini vele seke nolaka vele lolaka lolu ukuthi prevent either ukujwayelwa la endlini kungabikho mnandi makufika yena nje kumele bashake abantu khona umunye makangena nje ngegate njena ngemoto abantwana sebeyaziqoqa before engena bekumnandi endlini abakhulekile babheka iTV kuhlekwa mara once igate nje lavuleka baba angena sekuyathula la endlini ngoba ubaba is changing the atmosphere endlini ngoba uyalwa and like mina ubaba mbe singaxoxa ubaba mbe sinale le rule yokuthi I know ukuthi kumele ngigeze imoto so kumele ngigeze imoto kuzophuma igama imoto icathulo kumele ngiyopholisa icathulo mina inkulumo yami naye bekuthi makangithuma noma mangibuya mhlambe khonto efuneka esikoleni noma isicathulo sesikolo siphelile baba isicathulo sesikolo siphelile baba esikoleni bathi bekuyilento leyo kuphela bekungasoxoxa base sokhona ubaba kanjalo namanje abaxoxe nabantwana babo it's when azothuma umntana or athethisa umntana or umntana mabe khonto efunekalayo kuye engakhona ukuyithola kumake uzoyifuna kubaba so umxoxo wakho lapho so bavala inkulumo nabantwana babo bavala inkulumo nomama wala ekhaya futhi kanti it's very important ukuthi kubele kube ne-communication ibe khona i-communication baba noma ngaba yimbi kanjani but mayibe khona yes isikhathi masambe izoba ngcono but because of mina ngidlule lapho yazi ungaza ke uzongirecorda
siyakhuluma labantwana bami siyaxoxa asixoxi ngokufana yabona but siyaxoxa exoxa kakhulu lokugcina ngoba lokugcina akana mabri yabona akanama bri uyakhuluma nje I think mhlambe nokukhula kwami kuvule leyo nto ukuthi no mhlambe nami singinesikhathi esiningi ukuthi hayi lalela noma ekuphi yabona ngoba indlela engikhuliswe ngayo une access yakababa ya une access kakhulu futhi yabona ya mari the good thing is ukumvumela ukuthi akhona ukuxoxa nami uyakhona nokungi-advise yes ngakutshela nje I had two things ebemile ngizenze this weekend ukuthi makumoshe ku washing machine ngithi mele ngithenge washing machine or mele ngilungisele yabona ngiyabheka lapha ngithi yo washing machine seyidura kangaka yabona hayi nase yadura yabona ngithi hayi ngibona umuntu uyathola second hand nyana until next year he's 15 and he says to me kodwa thenga second hand ungazi ukuthi imoshekeka kanani iyafana ngosinale yakho emoshekile lana mayithe zwele uyothenga entsha yabona dayilo akazi indaba zemali ngimyekela but the advice yakhe ngayicabanga but no man if ngithenga lento lena ibuya ine guarantee so for the next 2 years I don't have to worry about lo machine lona ngiyothenga second hand or ngilungise lona I'm still going to have a headache I ended up thinking no fana good shot ngiyabonga mfana because kunaleyo nto le ukuthi ngimvumele ukuthi khona ukuxoxa yabona if besingakwazi ukuxoxa beke ngeke aze akhulunywa leyo advice yabona and kanti khona ubhuti wakhe futhi naye besixoxa nje this week about indoda phela isikhathi sihamba uzobona 25 soon kumele sidiscuss ukuthi phela by the age of 25 kumele sikube nama achievements athize nawe mhlambe sesiplela indaba zokuthi nawe uthola indawo nyana somewhere yakhe hayi ukuthi ngiyaxoxa but yabona thola ikhona nyana lakho ukhona nawe uthi usebenzele ukuya lapha yabona so sekukhona leyo nkulumo leyo and ngiyayivumela mina inkulumo naye makanenkingi uyaza ke mafika hlala nami yena mbarakazi njalo mncane yabona uziphi isikhathi abona ukuthi okay ngathi ubaba right manje uhleli urelaxile ayikho busy azokhuluma nami lo mncane nje ngiphiza ngikho busy ngisefonini noma uyavele nje ayikhulumele nje yabona but lo yeza afika athi ubaba uright afika ahlale la phansi ngakhuluma ngithi ngakhuluma then sikhulume njengamadoda yabona mina naye ithi ngithi ama discussion ami naye amo matured nyana yabona uyakhona ukuthi angihloniphe mazokhuluma nami xoxe sikhulume sizwane no ngifuna before singenelela kibo labafana obakhulisako babugenge lesibuyele kule ndaba yendlu una 25 years ngoba sishiye sayiphosa because bengifuna ukwenza i-follow up from i-background yakababa and which was a very fruitful story osharile sokuthi isandla esiqinile sakababa sagcina sikwenza ukuthi noma nethi ngambe ekhaya but wagcina ubuyile manje nase uthenge indlu then bohlala nobani lapha i-lifestyle yacala yabanjani uyasebenza so une-access to money une-access to your own shelter awusekho ekhaya hayi man so sezintweni man so kwa-government so nama-benefits i-life yathini yabona no ngathola indla ngithi ngimncane ngithi yabona so anginama-plans amaningi yabona except for ukuthi ngi-enjoy impilo okay so unendlu lendlu lena ayikho indaba ukuthi kumele umaintain indlu and kulendlu lena kunamakamera ayi-3 kamera eli-1 lisebenza linombhede no-drop phela ikhishi like bengingathi ngaline intenyana encane nestove nezinki yabona kuphela lapho dining room bengekhona nix bekhona i-radio nje ukuthi at least ngidlala amacassette ami laphana indlu yonke be-empty after that lounge radio enamacassette khishi stove at least ngathanga ne-fridge ukuthi at least khona and benganakudla i-fridge benamabhiya benamabhiya but bekuyisikhathi sakhona ukuthi le fridge lena kahle kahle asiyo ukuthi mangidlile ngibeka ukudla or like kwenziwa bekuyamabhiya yabona ayithi manje youngster afford yabona and ke makunjalo uba nabangani futhi abakhona ukuthi no siyazi ukuthi hayi umuntu so unendlu sohamba siyobloma khona yabona okay mayifika nje i-weekend nje abanye sebayakuvusa ekseni ulele uyavuka laphana seyisukile
Yeah. kuyabaswa laphana ngaphandle iprice stand ibikhona nayo kuyabaswa laphana bekuyimpilo engathi uvala mina ngangithi ngibhadalisa kwelidi lesana sasesikoleni ukuthi timing service bengakhona ukuzenza lezi zinto yabona Yeah. but manje ngiyakhona ukuzenza manje Yes. ngoba singinendawo yami ngine freedom yami manje yabona and nesikhiya manje hayi ukuthi kumele ngiyokokota kababa phela kababa kithi thina unlike manje kithi bekune gate elikhiwayo ukhela igate kuvalwe neminyango ikhiwe Yeah. at a certain time baba bekazi ukuthi nje kuyakhiwa and then if une good relationship no sisi like mina I had a good relationship with my sister so I'll go and knock mase ngibuya ngenkathi windini laphana ahamba yongivulela shem uyabona uyazi nawe hayi umfethu kumele ngimvulela Yeah. but baba was not so happy ngaleyo nto ukuthi no mongaphandle la bokhona yabona yeah and futhi indaba yokuthi mongekho makuphakwa bebekutshela kahle ukuthi uhambe nesisi sakho ngithi Yeah. so if boshila ngabe sisiphakele sasifida lesisu so hambe nokudla hambe nesisi sakho ukudla lokube sikubekele khona Yeah. sekusela ipapi inyama idliwe Yeah. so uzovela ubona nawe ukuthi kanjani yabona but ithami ngami impilo beyimnandi ngoba awazange nje ngisiphilela kamnandi yabona and bengenza noma yini engiyithandayo Yeah. yabona yeah but isikhathi obviously ngapha uyasikhanda kunabo siso uphila nabo yabona Yes. yeah but nakhona kumele ukhumbule kumele uye emsebenzini manje Yes. ungadahanda ukuhlelo kuya manje but mina ke bengirespect umsebenzi yabona Yeah. yeah one of the things engifundile kubaba as much as bekehlala semsebenzini he respected umsebenzi wakhe Yeah. which is something that I also adopted with now when it comes to umsebenzi Yeah. kumele uhloniphe umsebenzi Yeah. mo uhlonipha nawe uzokuhlonipha he used to say that and yeah, I did that nami yabona but it was a good home noma ekhaya bafikile bayithandazela but angizange ngisebenzise ngaleyo ndlela ngangezinto zami iphuma endleleni until a time where ngathola umuntu right then ngasiqoqa nami yabona Okay. Yeah. And at what age masothola umuntu right ngifuna sifike kulesigaba sokuthi manje le ngane lensizwe sinazo seziyazalwa ke manje you got married what happened? the story is okay uhlala nomuntu yabona yeah then hayi umuntu yagula medical aid ebhala igama lakhe ngoba ngishadanga phela nalomuntu yabona Yes. so sihambise ka doctor lapha sifika ka doctor ngibhalisa ngemedical aid time ngoba kunosisi wami ngale so uzongena ka doctor ezosisi wami angene ka doctor lapha hayi doctor mtshela uthi manje usisi wami lona so hayi ngicwalisa ama form lapha udoctor athi no akunankinga makangene ngimcheck ukuthi kwenzekaleni udoctor angene ngala amcheck hayi amkhiphe bathini athi hayi no akashonga next uthi ufuna ukukhuluma nawe oh okay hayi ngene ngale ngabuthi udoctor ufuna ukukhuluma nami yini le doctor ufuna ukukhuluma nami Yes. Hayi, Umuntu ngene. ogula konanye. hayi udoctor vala umnyango lapha ngithi shuthi indaba enkulu ke doctor athi usisi wakho ukhulelwe sisi wami ukhulelwe akazi phela ukuthi lo muntu asisi wami lona yabo usisi wakho ukhulelwe hayi nami ke ngisifunde kwezami ukuthi yazi I wonder ubaba uzothini ke manje yabona Yeah. athi hayi usisi wakho ukhulelwe vele so vele umilo utshela abazali ke ukuthi hayi vele sekukanjalo yabo ngiphuma ngale ngiconfused because mina ngakabi ready ukuba idime ngisafuna ukuziphila lempilo lena ukuthi nginemali yami all of finally senginemali yami nginendlu yami angathi nginemoto that time Yes. mali umuntu akakhulela kanjani manje Eish. Phula isporo mus. but ke ngaphuma sambe seteksini sifike endlini ngimtshela ukuthi hey man bathi kuka so yabona naye ke ngoba usesesikolweni ke na ke yabona sese high school Yeah. sese high school phela mntwana ngisafunda well angazi ke kumele ke ubone ukuthi wenza kanjani phela ndoda phela mabe kuka so ngise high school it means vele nami ngiyobayila amantombazana la and I can't do that kumele ngiyekele isikolo ke if kukanjalo angazi ukukhuluma nabazali bakho ke yabona sharp ngihambe ngekhaya ngoba ubaba ngiyamsaba yabona hey ngizolanda uma
ngiyokhuluma nomaya yabo ngifika kumaya ngithi ma kunento esho yamazi umuntu so athi Maria ngibona nje yabona ngimazi kanjani ngithi hayi ukhulele athi hayi kumele ngikhulume nobabakho ke yabona hayi maqala majahi maqala athi hayi okay sharp hayi uma lento le imshisa yabona hayi khulume Saturday Sunday mangivuka ekseni ngivusa ile ndoda le ndoda ngicela ungikhaphe okay hayi baba unginike ikhiyazi emoto driver mina ayijwayelekanga lena hayi ngizodrive yabo athi mandoda man yazi somdala manje kumele mina nawe sixoxe nje ngezinye izinto umama wakho ungitshela ukuthi vele ngathi sekukanje ngapha nya driver ngaphuza uzoyazi man ngiyamazi nesandla unaso yabo awazi kufika kanjani anyway ayingivume ngithi akunjalo yabona athi hayi into kumele ngitshele yona abantwana bakagenge abakhulele emzini abalahlwa abantwana bakagenge abakhulele emzini ngithi manje usho ukuthini ndoda athi la mina angiyenzi indaba zokuthi ngiyohlawula awuhlawuli abantwana bala ekhaya bakhulele emzini athi ya umntana lona whether intombazana whether umfana uzokhulela kubo meaning la kulazo khulela khona but manje usho ukuthini athi no kumele umntana abantu ethu umkhulelisile kumele uhambe kubo and kuyalotshola kuyalotshola baba Fike nini manje lapho ngoba mina ngisa confused indaba yokuthi kunomntana ozayo sekuyalotshola athi ya kuyalotshola mami namba mase yangithi phela angakasave kunendlu in athi sizoyikhuluma leyo but la ekhaya kukanje hayi no siqede asifika le uma wonke umfide yonke lento leyo ukuthi no baba kungimtshelile ngathi akunamntana ozokhulela ngaphandle so uma uthathe indaba zami watshela ubaba wamtshela ukuthi lo akunamntana ozozalela ngaphandle baba wahlanganisa nezakhe wathi hayi sekufana namalobolo vele konke sikubanjani ngathi hayi nokusebenza uyasebenza le mali ayisebenza izodliwa amanye amantombazana le ngona shadi baqeda akusi consultation de ngiyatshelwa la akuthi mhlawumbe ukuthi ucabanga ini no uyatshelwa la ukuthi indoda uzoyenza kanje then I thought okay well sesla yabo so marbaba ngithi phela athi no I need to call and find out so unenyanga zokusave kumele uzame ukusave ke ukhola malini sekumele manje uya disclose manje sekumele udisclose phela manje siyosebenza ipeni nephepha manje kumele ukuthi okay ibondi nani itrain netaxi konke lokho phela manje ngibale nokuthi khona nemali yamabhiya la phela these people they don't know mina ekhaya they didn't know ukuthi ngiyaphuza okay no they didn't abakaze bangibone ngidakiwe akaze I mean like akaze they knew but they've never seen me drunk or ngiphamisa nebhodlela they knew ukuthi alo uyaphuza but bakaze like bebenokuthi mabaza kami bavula ifridge babona ukuthi okay kunamabhiya obviously uhlala eyiwanda umuntu kusho ukuthi uyaphuza but bangibone ngidakiwe noma ngiphuza hayi so manje sekumele manje ngihlale nawo phansi sikhulume ngendaba yokuthi ngizoseva malini for amalobolo hayi sihlale baba hayi ngeke ilingane ngizokusiza so bona plan but ngizokutsheleka yabuya uzoyisebenzela uyibuyisa ngithi mina ngizogcwalisela nje ku depend ukuthi bofuna malini ngale baba wayibeka kahle athi mfana ikanje lento uyamthanda ngithi ngathi ngiyamthanda what if uzofostela ukhipha inhlawulo let's say inhlawulo is 5,000 rand mfana and then uyakhipha inhlawulo isikhathi siyahamba sofuna ukumlobola lo muntu uyamthanda uyabona ukuthi no lona kahle ubambo lwakho lo uyabona sofuna manje ukuthi abomngakho uzoqalela phansi ngeke bayibale la 5,000 rand leya uyoqalela phansi enoma uqalela phansi bese kuba
enye imali kanti manje uma ukhipha le 5,000 rand le kuzoyenzeka ukuthi isikhathi masihamba uqedelele phezukwayo uyabona ngoba sokhiphile le yokuthi uzozibonisa mabe kwenze ukuthi awu sahlalisana nalomuntu kuvele nje kuyekeleke ngeke kuzoba kube ukuthi uyakweleta kuzophela nje yabona but mabe usafuna ukulobola uzogcwalisa phezulu kwale 5,000 rand lena ngoba izophuma ezamalobolo but wena you should know ke kuwe ngoba awufuni ukulobola kamanje ukuthi kuwe mentally ibambe sifi inhlawulo the day ngabona no baba ukhuluma iqiniso yabona yeah then yaphuma imali ke yami hayi sahlanganisa ke yahamba imali kwayo lotshola ke yeah before 30 before you shoot before 30 baba walotsolelo ungasiredi akunamngane amulobolile yeah ungasiredi babugenge nje bekwenzelwa ukuthi impilo ingami uthi no le ndoda lena mayibe ngaba nesithunzi nyana nami yabona ngiqeda lamoto okay nginendlu nginomfazi i-first point ngaqhamuka awu senginomntana nami ngaba ne-direction yana kuba khona impilo eshintshayo manje yabona mina-ke ngathi uma ngiba nomntana kwaba nezinto engithi hayi but manje ndoda kusagcwala istradi phela sekukhona omunye umuntu kumele umbheke yabona yeah nami ngibuye endlini kuba nalento ukuthi khona umuntu engimjabulelayo ngimdlalisayo nayo uyangijabulela yabona sekunalento le khona endlini manje ukuthi hayi I'm looking forward to going home now kanti eqaleni beyingekho uwe nje nendlu yabona bengekho radio yamakhasete yeah yabona mase ngikhona ukuthi imali yami leya ikhona ukuthenga ezinye izinto manje ezicacile futhi yabona and ke something ubaba said wathi uma uzonakekela lempilo le oyiqalayo manje nabakini noNkulunkulu bazokunakekela magama amakhulu la yabona hayi ngasiqoqa nambele not because of lawo magama ngasiqoqa because sengibona the feeling nami sengifeel ukuthi but souls is different manje yes nabona semsebenzini sekuba nama promotion nemali seyibangcono okay kusho ukuthi vele lempilo lena iza nezibusiso lempilo yeah then ngayibamba ke then after that ke kwaba ukuthi impilo iba nezibusiso nje yabona promotion after promotion into sahamba kahle yabona yeah ngashada ngisemncane and nakuma rank ka government ngakhuphuka masinyane ngisesemncane yabona into zami zaba right ngavela ngabona kusho ukuthi mos ko right yabona ngoba ukuthanda kwami indodana yami azange ngingilethele istress mina kwangilethele injabulo I was looking forward to going home because of him and ezinye izinto bengizenza bezingekho fruitful before ngaqala ngazibona manje but lento leningimoshela imali lento yabona rather ngispende le mali le nalomjita lona hayi mfana wami yabona then I did that yabona yeah so naye makaqala uyahlala uyakhasa laphana those are milestones othi uzi-enjoy uma uzibona yabona kanti so wabangibaba nje yeah ngaba ubaba yeah ngaba ubaba kule 3 room empty yeah mase kunekamera eli-occupyiwe elinye futhi kuna 2 bedrooms manje ezi-occupyiwe yabona ngoba sekunomfana ohlala ngale manje yabona yeah but that was la malanga lawo bekamnandi baba yeah beyamasha konke beku new experience but new experience enhle engi-enjoyayo nami yabona yeah khulisa umntana yeah bewumnandi so wahlala nomama womntwana nashada nabaright kahle nje nasahlala nje kahle angithi kwalotshola vele umntana uthe makazo bakhona umntana ube khona sekulotsholo yabona sebevelile ekhaya azange lotshole before yabona yes yeah uthe umntana makazo bakhona hayi bese mina naye sesicedile indaba lezi zamalobolo wow yeah yabona so uthi makazala uzala enesibongo sasekhaya baba Mathiya kwenziwa kanje mfana kwenziwa kanje and he was proud for the first time yana baba seqala manje kuba nalento ukuthi there's something to talk about yabona sikakhona ufona naye hey unjani mfana sinjani izulu sami no baba this and this I know umlethe weekend yes no ubaba mike bekathanda imoto benemoto eningi yeah so now lo mfana lona mncane mele sigibele itaxi
from Soshanguve to edrobheni edrobheni to a park station to eSoweto ama-taxi ayi-3 nomntana omncane ubaba athathu na mfana wami kuneyikhiya la bamba nayo imoto ngikutsheneka le moto Wow. serious yeah thatha imoto leyo ukuthi but ingayi ematshwaleni le moto yokuthi mangifuna izukulu usilethe enizukulu sakhe sokuqala mangifuna izukulu usilethe okay ayimbuzo manje no sithi discussile yeah uyakunika imoto ukuthi okay yeah sengikhona ukuhlala manje ekhaya Sunday until boma 5 kanye ngisuka ngabo 5 ngendlini Yes. eqaleni beyithi mashawa ama 12:1 anti kumele ngibamba ama taxi Yeah. mina ngo 12:1 gibela itaxi north bossman Josh manje asengikhona ukuhlala until late sikhona ukudla nasekhaya as a family futhi naye umkhulu siyakhona ukwenjoy izukulu impilo sey right meaning ukuthi kuba khona lo mfana nalinto beyikhona partner babami yaqala manje nayo yaphidlika yokungazwani kahle yabona Yes. kwaba khona lokuthi hayi because of izukulu sesi right Yeah. yabo Yeah. but kuba nalento ukuthi nginejealous ukuthi mara mina bekangitreat kanje Wayatreat ingcosi yami kanje ukudlula mina. uzomaphuma ngemoto ayibeke la Yeah. yilo mfana lona ubamba i-steering lapha ngithi mina yo le mfana lona is hardly yes akabanje i-steering mina ngifika kuba 10 12 years ngiloncenga baba ngicela ungifundise ukudrive nix yabona Yeah. but ke hayi bangitshela ukuthi naphela ngithi ubaba kho bekasaqala ukuba ubaba Yes. my now unezukulu so this is different Yes. ungazicompare nalo mfana Seka umkhulu manje enjoy kuba mkhulu. yeah but those beka wamnika leso sikhathi yabona Yeah. isikhathi lesi besingasitholi thina Yes. bengithi mangithi ayi baba ke ngikhona ukuza this weekend ebengaphatheki kahle Yeah. yini wona mali petrol ngithumele hayi asimali petrol ukuthi khona into kumele ngizenze so okay but next week yes nginozo So Bobgenge wachubeka ke impilo yaba right ubaba sekathanda izukulu and then umndeni wakho ke wakhula kangakanani lo mama osomshadile phela so ngubaba manje so nendlu nayi ingane yokucala. no waba akhulu umfana well umama kwamele ukuthi abuyele esikoleni Okay. remember uye wathi no njengoba ngisaya eschool I can't like kumele ngidrop out Yes. ngoba ngeke ngikhona ukuqhubeka manje yabona Yeah. then wadropa buyele esikoleni mntana I think beke nabo ma 2-3 years kanje awubuyele eklasini faka i-gym dress like Wow. ohlala emva kwetafula Deskini. yeah wabuyela esikoleni wafunda buyela waqala grade 11 standard 9 yeah wabuyela lapho shaya Sekafundiswa uwe manje. no umela sekafundisa yimi kumele ndoda phela Yes. manje isimo sesi-different manje Yeah, different. Yeah. So ubhatala school fees manje. konke ne-uniform kumele ngithenge konke yabona. Imali yomkhero yonke into. yabo Ngapha nemali ecrash yomntwana. baba Yeah. but So responsible man. no but yabona that time inkinga yemali bengasekho ngoba at least ngangikhonile ukuthola ama-promotion yani emsebenzini yabona so imali bebe different yabona yeah beyikhona ukuthi ngi-afford ukuthi angaya esikoleni ngikhona ukubhadalela ne-crash and then nasemsebenzini I remember by that time ngase ngikhona ukuthi nami nginikezwe imoto emsebenzini yabona ngoba umsebenzi bengiwenza bengikhona ukuthi ngihambe ngoba ngisebenza national ne besikhona ke kuma provinces yeah so bekufuneka imoto banginika imoto no nayi imoto government garage thatha imoto so bengikhona ukuthi ngisave nasema petrolini ngihambe government garage for ukusuka emsebenzini ngekhaya ngihambe nakwezinye indawo so yeah bengasafana kuqala bekungcono yeah so abuyele esikoleni umama wafunda manje sekune challenge ngoba mela esikoleni kumele udrop umntwana aqala befike esikoleni kumele kuyiwe esikoleni makabuya kunama homeworks ngapha kumele abomama
ngapha kumele abe umfazi futhi uyabo la ma challenges Yo. mina mangibuya kumele nje ngibuye nje na uphi umfana nami yabona so yeah but then she managed then isikhathi hayi wayenza imatric yakhe ke and then I went that with that we need to find indlela yokuthi siphume la eSoshanguve yabona yeah let's move towards khona lento abantu abaningi abangayikhuluma mfethu bathi mose lokushini hlala mina I'm one of those ukuthi uma wangitshela ngisesemncane yabona ama ngisese Evercity wathi kimi ndoda you don't belong here bengithi bangibuya ngiyobona uma weekend kunamajita engikhule nawo ngihambe ngiyohlala nabo uma ngibone ngilongihleli nalabantu laba amathi kimi ndoda you don't belong here anymore. I didn't understand uma ukuthini ukuthi I don't belong here anymore. I mean lakusekhaya yabona wayebeka abantu wayichaza no ndoda you don't belong here anymore. Labantu labana nisekho ku level e1 le ndawo le akusesendawo yakho la kumele uzame nje ukuthi uyaphuma la Soweto, which is one of the reasons bengihlala esikoleni ikhathi esingi yabona ngoba I think maybe she saw ukuthi mangibuya ngiza la ngagcina sengidomeka nami ngigcina sengihamba le ndlela amajita yabona so said no awusabelong la phuma la ungabi sabuya la ungabi sabuya even if you decide to buy a house don't come back here as much as it was a success for me and something bekayijabulela ukuthi ngithenge indlu eSoshanguve bekuyindawo entsha indawo zamabond eziyabona so beyingekho le mentality le yala ngikhulele khona so uthi mafika lapha nabonta lana la ku right sesekahle yabona so u right la but ukuthi amaqala manje ikhula le ndawo benguyo nami ngabona ukuthi no but le nto kama ayakhuluma I don't belong here because ngibheke nalendlela sengiphila ngayo I mean ranking nayo emsebenzini ukuthi but I don't belong here not anymore kumele ngiphume ngiyohlala nabantu abangcono kunami abafana nami or abangcono kunami ngeke ube sendaweni uwelo phezulu welolo ugcina sewunikeza amagama athizo ngoba ohlula abantu you need to go where you will compete la uyabona la uyabona ukuthi uyabahlula bonke labantu why you still here cindezela abantu hamba na shift samove chamuka umjita ke wesi2 ke chamuka ke wesi2 ke second born khona nje hayi laphana umuntu ngifika mthole kitchen yapheka hawo kunjani hawo okay uyasebenza that time ngenzeni manje baba abangiphenduli konke engenzile mara ngiyazibuza ngenzeni yabona aphake lapha umuntu khona afika ayinakadli yena mangabakadli mina hayi kumele ngidle yabona kwenze njani vele athi no ngiyaya ka doctor okay futhi uyagula okay ayaya doctor okay sharp udoctor uthi ingekudala kuzobe kunomntana la ekhaya okay no but mina I'm happy mina yabona yena akekho happy ngoba yamphinda lento eqaleni wayesesikoleni wayekela isikole ma usemsebenzini ene la asebenza khona akasebenzi umsebenzi opermanent yabona ma uzoba nomntana manje futhi ngamagama futhi manje kuyomela manje ayekele lapha futhi ahlala gadane nomntana yamphinda lento lena ngithi mare yini inkinga engayo yabona because sinemali enough noma ungahlala ungasebenzi mara si right yabona it's not about ukuthi imali ikhona it's about lento ukuthi ngilongihlala ngikucela angiyithandi yabona ngithi but imali yami yakho ngithi savumelana ngithi ukuthi imali yami yakho kumele ukuthi I understand leyo nto yabona then waba ukuthi okay mabe kumele ngiunderstand ngicela ukuthi today ngingasaceli imali ngicela kube nemali ekweyami emalini le oyiholayo ke ngazi ukuthi kunemali side discount okay yini allowance bayibizana nathi no imali yami akusi allowance asinika igama imali yami kwaba lento ukuthi okay uba nemali yakhe whatever she does with it yakhe le yabona then kwaba ukuthi ayisavumelana ke sharp saphila ke right hayi sokunomfana wesithula endlini namo simpile right yabona so
sengubaba mampela manje hayi umfana oyi-1 yeah so ne family ngikhulisa nangala yabona yeah life was good manje mina ngihlangana nawe manje sokhulisa labafana uyi-1 kwenzakale kanjani ukuthi mhlambe usale nabo bayi-2 phela umama wabangekho hey baba impilo yazini uyathandaza uphendule imithandazo yakho usho ukuthi ufunani uyithole yonke lento leyo but what we forget sometimes ukuthi sicele i-protection of what we have ukuthi ihlale ikhuselekile yabona mina assumed ukuthi umshado wami always be umshado uchubeke yabona ngekho nix yabona I've never prayed ukuthi umshado wami ukhuseleke I always wanted more like ngifuna le nganayo mari le nginayo angiyikhuseli yabona sibe nemali baba saba nemali and eningi alendlela ukuthi umndeni wakhe bese siunakekela meaning abakubo ngapha baba washona some time ago ngapha sinakekela nomndeni wami like imali beyikhona ukunakekela 3 families properly futhi phinde sisalele okunye futhi and at that time ke sehlala nase Midrand yabona hayi sihlale sabab laphana impilo kahle mfana ngithi angifuni kamama ngikahle impilo big house siyaswima laphana yabona kunaleyo impilo le yabona so with hey we've made it hayi ngapha neighbor umlungu nangapha umlungu yabona sona lento ukuthi hey sengihlala nabelungu yawo because ubuye lokusini yabo daki kuphela manje sohlala la siku multiracial ngayibiza yabona yes awusa makhi no say hi good morning sir yabo sekuba lento leyo awusayi isiphaza so ye mall siyabona kunaleyo nto leyo ukuthi yonke into seyila futhi yabona akuna ukuthi isikolo is like setuzana isikolo yeah ikinika ama facilities ngithi ala yabona kanti kuqaleni bekumele moya uyele kude ukuthwala lento lezo yabona moya kumele esibhedlela kumele uyayilisa isokuphela futhi manje so la esababa kunesibhedlela ngapha nangapha isikolo ngapha nangapha so yonke into seyila so the life is good yabona but one thing I did man ngabonga uNkulunkulu ngathi uNkulunkulu you have done so good for me you've been like I will spend time in your presence ngaye esontweni then I neglected to be a husband I became a father and I decided I'm not going to fail at this because I know ubaba mbe afeyila kulele ngeke futhi ngatshela ukuthi ngeke ngifeli kuba ubaba before ngiba ubaba but I never really thought much about husband I knew ukuthi ngizoba nomntana or abantwana but I never thought ukuthi bazobuya phi kanjani yabona and nalomuntu wakhona umnakekela kanjani I never had that man I thought okay unendla ngithi ukuthengela imoto ngithi unemali ngithi so alright ufunani yeah hayi mina ngizele esontweni beyithi Saturday kuseni kune leadership class bengu leadership esontweni ngihambe ngiye ku leadership esontweni hayi man babugeng bonga esportini boye esontweni ngiyesontweni baba okay Saturday kuseni ngiyavuka ngesontweni the following day kunama services I2 khona iqala ngo7 khona iqala ngo9 mina ngizo attend ka7 ngo9 ngeSunday school ngiyofundisa eSunday school mangiphuma mina esontweni endlini ngesontweni ngeSunday umama uprepare lamajita prepare kahle abafana babe right ngiyaphuma mina ngemoto ngesontweni ngiyathenda i7 o'clock service yena uzophuma bayo attenda i9 o'clock service nabantwana mina 9 o'clock mina ngiSunday school ngiyafundisa and some other times kunokuba nama classes nama meetings during the week as a leadership yesonto bengisesontweni and I was good at what I was doing esontweni so now what happened I neglect umama endlini angithi phela manje umama got bored I think yabona ngaba suspicious ukuthi hayi ngathi khona into ezingahambi kahle la endlini hayi man kanti kwenzakalani hayi angiphendule ngendlela siyaqala uba rough nyana sekuphenduleni yabona angifuni kama
it took me long to realize ukuthi khona into ebhedala endlini yabona. Until one day kungena i-call, yazi ukuthi sometimes labantu laba abangaphandle abesibatshontshelwayo banokuthi bakhohle ukuthi bathe uzontshontshelwa agcine sekafona nje kungene le call ngibona umuntu abhayiza abangithi hayi something is wrong la. Kanti kwenzakalani? Hayi akunanix. Okay sharp. Manje sokukhona umuntu omthwalile. Abawu ngangitsheli once uvele uhambe kuye. Hayi akunamuntu no sharp. Mara sekabheda amalanga manje yabona. Ayingidle didi ngale call. Kudlula ilanga lokuqala lesi2 ngithi okay I've got a solution yokustopa lo muntu ngoba ngimkhuza kakhuzeki thi ngiyobhala amaphepha lapha emsebenzini type i-divorce settlement ngivele ngithi Google angiphi template e-divorce settlement ngitype lapha ngibhala igama lakhe ngibhale nento zami ngigcwalise nje yabona ngifike endlini lapha ngimthola khona ngithi I've thought about indlela osiphatha ngayo and I think ukuthi asivele si divorce nanga amaphepha divorce nginika amaphepha divorce mina ngoba ngifuna ukuthi ashaye uvalo yabona abone ukuthi no but sifike kanjani lana ndoda azama ukuthi alungise ngifuna ukuthi silwele ukuthi sigcine umndeni wethu yabona ngifuna ukuthi sizame ukulungisa la kumosheke khona ngimnika ama divorce settlement papers ukuthi azama ukuthi aziqoqe hayi ngimnike wena bothi yamsabisa ngiyamthusa vele yabona angimnika athatha abheke angibheke athi kimi ufuna ngisayine kuphi ufuna uthini athi ya angithi uthi uyangidivorce ufuna ngisayine kuphi wavula ibheke wakhipha ipeni ngathi no ngithi yini sasicabanga waphuma nomuntu wangena emotweni sebusuku la time ngabonga 8 ngene emotweni wahamba wanyamalala ngafona waze wasa agcina sayicima ifoni ngafona ngangilali kuseni kusasa kumele ngihambisa abantwana esikolweni simo sabheda umama bakekho qala manje ngithi labantu bancane labantu laba well since vele sekacabanga ukuthi ngiyadivorce amayithe zwele ngiqhubeka lento le divorce yabona and then ngimele ukuthi ubuya ntambama ngabuye shothi julinde de ufikile wathatha impahla wahamba yabo so what is at that time sinezindlu ezi3 like I said impilo be right that time sinezindlu ezi3 one of the other houses hlala kuyo enye siqashisile nje yabona enye kuhlala uma kuyo mawami ngamthengela indlu yabo so uhlala lapho aphuma thatha impahla ngingekho ngisemsebenzini thatha impahla hamba kule ndlu yenye lesiqashisile afika wahlala lapho well ngithi ngiyakhuluma naye hayi angithi udecide kwenza so qhubeka ke hayi niqhubeke sivari ngayo ngenze vele iqhubeka iprocess gcina sekuya divorce lapho ke yabo so ungaphandle yena ngithi ungishiya nalabantu laba qhubeke mina ngibe umama ngibe ubaba ke yabona yena ke yaphilela impilo yakhe mina ngisiqhubekele ke hamba ngimsebenzi manje it means mina emsebenzini ngibuye endlini yabona luckily umfowethu besaphia that time angimcela ngithi ndoda kunesimo esiso cela wazongisiza because ngibuya late emsebenzini kunalabantu laba kumele balande esikoleni kumele babuye ngicela ube khona yabona mfowethu abuye azohlala nami sihlale nje sonke nje kahle yabona siphushe leyo mpilo leyo nje kahle manje kube nalento ukuthi but uNkulunkulu masongilahlile la kunje nje because of bengizama ukuseva yena thinking ukuthi konke kuzoba right why manje ngilahlekelwa umndeni why ngenza oku right it's not ukuthi ngilahlekelwa umndeni ukuthi ngiyajola ngilahlekelwa umndeni ukuthi ni right ngiyesontweni angiye emjoleni angiye etshwaleni why couldn't uNkulunkulu protect this thing umndeni wami labantwana banaqala yini lengenzile wrong ngoba ngiyesontweni mase alapho anger yokuthi kunomuntu uyakujolela
engayothi uNkulunkulu naye hey what kunalabo abancane bala endlini nabo ngathi ngathi nawo bayabona ukuthi kuyabheda sebeqala banokugula nje kumele ugijima esibhedlele uhlala ebusuku esibhedlele manje nomuntu khona umyolela kamnandi somewhere mina ngila esibhedlele ebusuku nomuntu one temperature angazi nokuthi kwenze njani yabona so uba nenzondo neanger konke nje nama disappointments uthi but yazini and makunjalo nefamily yakho nefamily yakubo abazingeni bas distance so awunamuntu kumele ukhulume naye manje sometimes kuba important ukuba nomngane makunjalo like umuntu ozokhuluma like mina I had a friend who was there with me ukuthi mfu sisonke abengafika ngikhuthaza umngane nami bekafika nje sihlale nje hlala hayi phethe into so siphuze hayi lento izongicabangisa kakhulu ngathi no hey waninyana nje yabo phuze singakhulumi nokukhuluma ngalento engiphethe sikhuluma nje into eziziyela le inkathi ahamba yakhe I thought okay at least kunomuntu engikhuluma naye yabona ngapha umfowethu yena bekangisiza nje ukuthi sinakekele labafana sinakekele nekhaya futhi yabona impilo yaqhubeka nje well unfortunately ke azangabuya yabona isikhathi sahamba isikhathi masahamba ngizame manguthi manazini yangihlula lento uba ubaba ube umama yangihlula labantu banomama sesibuka so ngicela uzonakekela abantwana bakho ngizophuma endlini mina uzonakekela abantwana bakho mina ngiyohlala yabo wena ubuye la endlini nakela abantwana bakho ngoba at least isikolo sila ikolo sila konke kula yabona no well ngabikho leyo nto le yabona so ikhathi masahamba uye wagula yabona wagula and then washona ngisese nabo kuze kubena namhlanje yabona so ukushona kwakhe ushona vela akahlali nabo yabo lokugcina kahle akamazi kahle uma wakhe yabona uyamazi ngoba bekezomkhomba ukuthi njengoba kakhula enza boma 1 year 2 years mama wakhe akekho lapha yabona 1 year 2 years 3 years until ushona mama wakhe na 7 years uyamazi ukuthi umama mndo but bengahlali naye beke nokuya mhlambe lesi no ngicela ungilethele umntana ngeweekend okay ngizomletha Saturday ekseni ngihambe ngiyomdropa Sunday ngiyamlanda ileyo mpilo leyo nje but azange ucabange mhlawumbe ukuthi kuya mina bengidlala bengikusabisa ngicabanga ukuthi uzothukwa because ngibone ukuthi sona ama calls so receivayo so asilungise manje sibe right ngazama ngathi ukuthi eqaleni ngaqala ngaleyo ukuthi buya ungene mina ngihambe yabona ngoba I thought ukuthi akangifuna ngithi yes so ikhathi masama yabona mtshela ukuthi kahle wena akaphelela uthanda yabona ngicela ukuthi buya as umama abantwana ubuye as umngami yabona but azangafuni still yabona at the time baba beku semas divorce kuba nemali eya ngakuye kuba nemali eya ngakimi yabona but ke azangabe nesikhathi sokuthi mhlawumbe acabanga ukuthi imali yaphela yabona bese sekhona imali so idingo sami besingekho ngoba yakhona ukuzenjoy impilo yakhe the thing is yazikwenzakaleni baba and nakhona I understand why she did makaba nomntana ube nomntana lomuntu ase high school so impilo yobuntwana yaphela ese high school mina azange akhona ukuthi ahamba yojabula yo enjoy namanye amantombazane beke se high school and baba khe beke strict ke yabona se high school so aphuma high school uya uba umfazi womuntu akakayi bomnandini yabona so uthe makazothola lento ukubona lempilo yangaphandle yabamnandi yabona and ibamnandi enemali yabona so unemoto unemali so she can go anywhere with anyone yabona and I enjoy impilo lena yabona so le mina engifunayo ukuthi buya uzoba umfazi womama yabona ngibuyela futhi ngiyohlala ukela bo cooking channel futhi lapha umuntu lona isosontweni futhi I'm not gonna do that
ngiyohlala futhi ngihlalela i-TV nomuntu ozobe semsebenzini Monday to Friday, Saturday esontweni uyabuya siya shopping, that's the only entertainment esinayo, shopping. Sunday uyahlala. I'm not gonna do that, but I'm that person mina wena. Angisilo umuntu oqale kuma night club I'm not there yabona. Umuntu I don't mind ukuhlala ngiyi-one, ngikhule vele ngihlalele nje ngiyi-one anginankinga yabona. Entertainment yami sekudleni baba. Yabona ekudleni ngizokufitha because I believe ukuthi ukuthi ujabulisa umuntu kumele umnikeze ukudla. Kuthi ngokuthatha ngikuthengela utshwala ngikuyisele nale akusi life yami leyo yabona. Akusinto zami. Bengikhona ungena endlini Friday ngiphuma Monday ngiye emsebenzini. Nginemali hayi ukuthi anginamali ngilonginayo imali ngihlalele yabona. So manje ukushona kwakhe vele kwabonakala ukuthi usele nalamajita ayi2 lencosi. No babona nabafana ukuthi no ubaba So ake sikhumbuze nje ababukeli bethu ubacale bana how many years labafana masosala nabo. Omdala say 16. No, abafana bayi3 laba. Yeah. Umdala 16. OS 2 bekena 8. Yeah. Lo gcina uze sekune divorce. Kula ncenga khona ngithi basho kwacima wathi kwaphela yabona. One day nje na bekedlula umuntu. Yabona bekedlula. Bengazange ukuthi uzohlala. Bekedlula zothi ayithi ngizobona abantwana. Ngiyadlula nje. Kanti amanzi la ngamakhona azophinda hambe. Ya kwenzeka nje waphuza kancane. Ya kwenzeka yabona. Mase kwenzeka lokho ke afterwards uthi kimi bazovela lo west3. Ndoda sekusho ngidangeke. Angeke. Kanjani? Plaza awuhlali la. Awuhlali nami ngithi one day leyana kunjalo. Ngathi angeke. Phela uphila le wena athi ngiyakutshela. Hayi kulungile akunankinga. Sharp. Angithi isikhonto zabelungu ezenza ama DNA. Wenza ama DNA baba buya athi. Mara before then wathi makaba khona umfana abantu bathi wakagenge lo. Ukuzibheka ngathi hayi nina bathi lo muntu lo futhi uNkulunkulu ubonile ukuthi uzomphika athi lo ngizomenza ukuthi afane naye ke nje abantu. Vele nje hayi into mangiwayenza vele uyabona sometimes wenza into sekunalento ukuthi hayi but ngifuna ukwenza sho yabona aqhamuka vele sewathi no hayi umntana wakho yabona. But still azange sihlale sonke yabona. Yazange uthe umntana makazala lo ogcina wahlala bekhona indlela hlala kuyo ngile enye leya. Wahlala lapho umntana la kamkhulisa kancane yabona. One day wafika umntombuthi wafika athi ngiyabuya khona manje. Asho umntana sadlala nomntana thina. Ntambama sekuyahla manje umntana athi wakho angithi nawe. Nawe. Wabe usele naye njalo. Lo muntu naboma 7 months that time. Mara ngithi lo muntu kumele ancele athi ngithi mina awakho nawe ngithi. Athi kamele siphuthume sofuna izinto phela ndoda. Tholakala izinto ukuthi lo muntu lona amabhodlelo abisi. Yabona sothenga boneni laphana. Kamele umntana wakhala ubusuku bonke. Umntana wakhala. Hlupha umntana ngoba ujwayele phela ukuthi uzonceliswa ibele mina mfaka ibhodlela nje yabona but after some time umntana wajwayela yabona. So ukenge yazi le ndaba imnandi so ngifisa ngathi ngizobamba upart 2 nawe yazi ngoba sesikhulume kakhulu manje ngiyasabe ukubambezela kakhulu but nje ukuyibamba le ndaba ekutheni sibo baba kaningi sineglector abo mama singasi aware ngezinto esicabanga ukuthi ziright ukuzenza especially yesonto phela wena bongacabanga ukuthi ukuya kwakho esontweni kungakwenza ungasaba nesikhathi ekhaya lead up to divorce. Ungaba advice uthini mhlamba abo baba manjalo phela nathi sibhizi ngama podcast la sibhizi ngama motivation seminar kuphi si busy ngemisebenzi somewhere else
asikho ekhaya. sonke ngithi senzela imindeni yethu ukuthi mama sekhaya aphile kahle athole soft life nabantwana bami baphile kahle so uzinikeza isikhathi sohambe uyenza leyo mali ukuthi le mali lengiyenzayo ngenzele umndeni wami yes bayidinga imali siyayidinga sonke imali but badinga wena more than imali so ukuthatha isikhathi sakho uye ngaso ngaphandle ucreate igap and le gap izoqala incane ngeke bayijabulela and bazokubonisa bakutshele but wena uzothi noma ngithi ngiyasebenza because you know ukuthi awuganga ngithi utshela ukuthi hayi but lento engenzayo iyasibenefita sonke la endlini nikhalelana ngoba ngicwa kahle niphila kahle endaweni kahle but the more ekuqaleni bese sontweni thina ngemoto e1 but manje sekunemoto ezi2 eziphumayo endlini e1 eziya kwindawo e1 and amasibuye sontweni mina maybe ngizobuya nabantwana ngoba kumele ngibuye mhlambe ethe bafana siyodlula endaweni esothenga ukudla umama yena sela kubo naye because awukho uba nabangani and labangana nabo abanye abazi ngobuhle abanye bazochitha and mina ke azange kube nabangani ababi my own sister engilamana naye came into the picture wabamngani kasisi wami wamngani kamkami bagcwala indawo hamba le mina ngitshela ukuthi umkami uhamba nesisi wami so ngisafe mos kanti no angikho safe baba angizange ngibe safe ngamluza lapho umkami ngoba nganginganasikhathi sakhe nganginesikhathi sesonto ngathi isikhathi sikaNkuluNkulu nganginesikhathi sesonto more than isikhathi somndeni wami and mangifika endlini futhi ngizoba nesikhathi sabantwana more than isikhathi sakhe mangifika ngesikhathi sabantwana nginaka abantwana bathi abantwana bawelala sengikhathele khona ngizinesikhathi ukuthi hayi sis naye sekazwile enough yimi and asekho nesikhathi sokuthi umtshele nalamagama right umbambe nakahle ngoba manje sekukhona abangaphandle abakhona ukumtshela amagama la wena bekumele umtshele wona they make sense those people manje hey umuhle kanjani namhlanje mina ngibona ubuhla ngibabazi futhi ngoba abasangigezela abasazenzi basithitivate for mina so umjoy ayingifika lidla endlini so uzothitivate kanjani umntana abantu ngawo ma7 ebusuku makumele kuye esontweni like I don't have time for kanti mangaphumila ngaphandle bakhona ukuthi hey umuhle eshazi phela yazi voice yakho in yakho bampraise naye athatheke naye yabona ngoba uzwa izinto ezimthinta endabeni afisa ukuthi ngathana uzizwe ekhaya akazizwe ekhaya so she prefers laba appreciate khona more imali khona endlini but akusese imali inkinga yakhe ufuna la azothola lento le a priceless feeling enuyithola ngaphandle la priceless feeling and bamtshela into ezimnandi ngaphandle bamphatha kamnandi wena la endlini ukhathele ndoda ukhathele ngaphandle abakhathelana bazomnakekela bayenze sure ukuthi she gets what she wants and she will end up alingaphandle khathinesning and lapho ke umluzile so mina priority yami mayibe kumndeni umkakho qala before ifika nasebantwaneni umkakho prioritize umkakho wenze sure ukuthi uthola konke akudingayo then nothando la endlini uyakhona ukudlulisela abantwaneni you don't have to do much abantwaneni ke manje ngoba sekukhona umuntu okwenzele half of the job ngale so ufika nawe nje hayi uyaqedelela half of the job uyenzile uzokukhuluma kahle momphatha kahle abantwaneni momnakekela uzokhona ukunakekela nabantwana but a scorned wife akabe right uba toxic nasebantwaneni ekhiphe into ozenzayo asikhiphile abantwaneni ngoba kajabulanga phela ngithi akuna umuntu azula naye wena uyakusaba ngeke nawe so uzula nabantwana wena njalo mufika la nodlame awumnasikhathi sakhe nani ene makafuna ukukuthethisa wena solele mayathethise sambuka akhiphe lento ekhulayo la ngaphakathi embi ene ukhiphele abantwaneni gcina babiza ngamagama ngamela ngabiza ngawo besithi abo mama bethu bahlala beangry bahlala bethetha but aba bethu were they there ukuthi babathethise ngalento abazenzayo they are never there nama was never there
because bengisesontweni. I thought kunakekela abantwana bami is what is necessary. Remember, I've never been anybody's husband before, but I was somebody's son, and ngakhula ngithi ngifuna ukuba ngcono kubantwana bami. I want to be there, and I'm not gonna fail at that. But lo angikaze ngamcabanga ukuthi kumele ngiphile kanjani. So I thought, okay, makanemali, anendlu, anemoto, like ushap. Yeah, ngimnikeze zonke lezi zinto lezi engicabanga ukuthi izifuna abantu bengubo. Ngimnikeze konke. Right. Kanti no. Kuvuleka igap, then bayivala ngaphandle abanye abantu. Mabayivala, yagcina ifika endlini. That's why kube lula for yena ukuthi mangithi naphi divorce athi ngisayine kuphi. Kanti if bese ezwa lamagama kimi bengeke bamtshele into angayazi endlini. Mabathi umuhle but endlini bangitshela babugenge ngitshela mihla yonke ukuthi ngimuhle. Yeah. Ngitshela mihla yonke ukuthi ngiyamthanda but so angeke ngimblame totally ngithi because I know umuntu engikwazi ukumcorrect akwazi ukumcontrola yimi. So I know where I went wrong. Yabona. Yeah, ngimxoshile endlini ngezenzo zami. Angimshayanga. But angizange ngibe lapho njengendoda. So hambile ufuna indoda avalele isikhala lesi engingakwazi ukusinakekela. And baba khona ngaphandle bakwazi ukusinakekela ke. Babugenge asivale ngokuthi thina bobaba kaningi sisebenza nzima ukuthi sibe nemali. Sicabanga ukuthi mase sinemali sizokwazi ukuthi sithandiwe sifuniwe bese sicabanga ukuthi angeke kube mhlambe nama loopholes savuleka kwemshadweni yethu. Amagama akho okugcina kithi thina bobaba esisebenzayo sizitshela ukuthi hayi if I'm rich or I'm wealthy hayi wonke umuntu uzongifuna, I'm protected. Because I can sense babugenge ukuthi bongaphathi kwefutha elimnandi ungacabanga ukuthi umndeni wakho ungaba disturbed ngezinto ezidinga imali. You are sorted. Baba Mthombothi ngenze ngithi mina awubaba bangasebenzi abona. Kumele sisebenze. Kumele ukhona ukunakekela umndeni wakho. Umsebenzi wakho ezindoda ulethe imali endlini. But ukunakekela abantwana nokutotosa abantwana nokubanikeza that kindness, love, lento lezo njengalezo. I've been doing this for isikhathi eside but kuze kube namanje I didn't get it right. Angakakhona ukubanikeza lento abantwana bami abayifunayo abayithola kumama wabo or bekumele ngabayithola kumuntu omama. Angikwazi ukubanika wona namanje because angidalwanga kanjalo. Ubaba makakhumbule ama roles akhe. With my role is to make sure ukuthi abantwana bami la are provided for. Ngami is provided for. But when it comes to ezinye izinto zokutotosa zokunakekeleka kwabantwana, akusi irole yakho leyo. Mama abo makabanakekele. Enze sure ukuthi ba right abantwana. Wena make sure ukuthi onke ama resources akumele babe nawo, baba nawo. But make time for umngakho. And menze abe aware ukuthi uyathandeka. Iba ne husband wife time. And ezinye izinto ne esimple baba, a simple example. Umngakho akumele ngistop ukumshela. Kumele ngeninanga ukumshela nje. Hayi kunjani? Hayi mina ngobongani ubani wena? Yeah. Ukumtshela nje ukuthi amtshela yalapha ecolonate. Uyongithengela into ezo. Makaceda ukuphuma. Mfonele kuphi? Hayi ngala ngase discount. Uye kuye. Become a stranger to her that day. Umshele uzazise kuye ukuthi no, yazi insisi. Ngibabonile abantu bagcile la store but wena ngidonse uwe from le ngazala kuwe. Ubisi. Athi ayingeni hayi ngicela nje sihlale la. Sike sidle nje just ngikhona ukuhlala nawe. Mshele kay one day. Makaqoma laphana yena mbuye nonke nje kube i-first day ye-first love yenu ya that day. Sike sivuselela uthando. Why kumele sibhorane? Why can't we find indlela ezidifferent zokwenza amalanga abukeke? Khona amantombazana awathanda amabloom but find out uthanda ini yena. Konke ayithandayo. Maybe uthanda leyo outing, maybe uthanda lo positive or uthanda ama-scones or bring something someday. Hayi into enkulu ingabi into everyday ngoba after isikhathi eside uloku yenza igcina ibhora. Improvise, come up with things that's different.
Yeah. allow A to long trip together. yes Bukela intaba nje. hayi bakushiye laba abanye kancane nje nike niphume nje yabona Ngoba nabantwana bethu bazokhula bashiye sisale siyi-2 and then Eh. sosala sima-strange angazaniko. yabona uke kube nalento lezi nje zokudlalisana nje Yeah. yabona Yeah. usekitchen lapho sayenza something ufike nje emva kwakhe nje kumbambe nje into ezincane they matter Yeah, kumthumela imessage, Eh. kumhlekisa ngejoke, emnandi, Eh. phone call, long phone call. yes Ngiyakuzwa babugenge chubeka. yabona Yeah. akwesinye isikhathi like mina mangikhona indaba entsha ngitholile waye kumele ngifonele wena ngomngane wami ngithola indaba entsha waye ngaqala endlini kuqala ngithi yazi khona into engiceda ukuyizwa manje Yeah. uzwile ukuthi amadlanga abatheni Yeah. kube yimi ngiqala nabantu basendlini kube nento ecommon esikhuluma ngayo endlini yabona but siqala kuphi kubangani bethu kuqala and then we fail ukuthi waye kumele ngiyovumela umfazi wami ayoseba nosisiphindi wakuphi wangazoseba nami iqala athi babonile next door akasebe nami ngeke ngimvumela asebe nami ngifakaze nami uthi hey wena yabona shoot naye she can't wait ukuthi uzubuye emsebenzini because unendaba for wena Yes. yabona kanti mangabe uyazivalela lento lezo makanendaba yacha ngomtshela uzosiphephetha ngeke aza yabona give it that time entertain nalento lezi umkhuze makaphuma endleleni ngendlela soft food egardices no but ngoba sometimes ukuseba kunokuba toxic futhi yabona Yes. umkhuze mabunga ngathi kuba no ngoba umsebenzi wakho njengendoda makaphuma endleleni ukuthi umqoqo uthi hayi la singayi lapho asibuye la Yeah. but So ngamanye amagama lento eyenza umshado ube mnandi ne-relationship ibe mnandi, it's not about imali. It's about the presence. presence communication yeah And lento lezi angeke wazithenga. yathi na ukuthi ifuneka imali yes ibalulekile nayo but mina ngizokutshela just in closing nje my brother ubutami angangibulali he doesn't earn that much ne benomkakhe boyithu imali aba bayihola incane but bayathandana labantu they've been like together for isikhathi eside Yes. and Happy. like butami uthenga amabhodlela abo bahlalela estupini laphana Yes. beke like ispeaker labavulela ivolume bajiva bethula estupini lana Best friends. baphusa bethu badake bethu kwalaphi ukuthi kwalaphi you know so I look at that and think imali benginayo mina nginomkami but we never did this Yeah, you never had such joy like that. besingajabulelani kanje I'm sure bana makuyi month end sebaplan ukuthi siyakuphi Yes. sothenga le nyama yalapha enhloko yalaphana umkhulu yalaphana thina we want to kuya kuphi lama restaurant a decent lana noma ufika laphana uqoqekile Awubi nguwe. Yeah. why singayi kule ndawo lezi like Yeah. nje Yeah. yabona ukudla like la nizohleka noma nibona abanye abantu abangaqoqekanga nibona abantu babehave ngento uthi yo Hey, kanti kusesekhona nalezi. yabona entertainment yaba ibalekile between abantu abashadile kakhulu futhi Yeah. singabi stiff Babugenge kube mnandi ukuspend isikhathi nawe ngaphakathi ngakwethu. I believe ukuthi ababukeli bethu they will give us comments and questions. I will pass them through to you as well. And then I will also check if they request for a part 2, especially to go deeper ku-lifestyle yabantwana, ukukhulisa abantwana uwedwa ungubaba, challenges you had and the challenges you are still facing now. Bakuphi ngesikolo mhlambe sesivala ngalokho ukhona osevarsity this time? yeah ubhuti omdala uyasebenza wes2 usevarsity lo use high school wenza grade 9 uya ku grade 10 manje Wow. yalo mncane lo ya Sibambe lapho babugenge. Thokozile ukuba nawe namhlanje. Sizabuya kodwa sibone ngelinye ilanga. bonga mina babamthombothi nokuthi ningibize ngize lana kungwakwethu jabula mina ukuthi ningicabangela ukuthi hayi nami ngizokhona ukuthi ngizocontribute ngakwethu Thokoza kakhulu. bongile Awuzweke.